sepele ya diterena ka nakwana moraga merwalela Kotse le Mokgobane. Balea ba tlhalosa fa ba dira gotlhe go thusa setšhaba ka go ikwadisetsa lenaneo la tšhema-tšhema ba dirisa maranyane. Fa setlhopha sa bomme sa The Mayor se thulana le sa Namibia tshokologong eno kwa Royal Area ko Tlokweng. Motswana wetso madume nkamogele ga mmogo le Tshepiso Sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla. Company ya Botswana Railways e emisitse mesepele ya diterena go fetela le go tswa kwa Ramatlabama moraga gore bontlhabongwe jwa seporo bo tsewe ke merwalela go bapa le motse wa Otse. Merwalela ya pula e gosomaneng ka tsatsi la Tshipi bosigo mo kgalong ya borwa e bakile tshenyo mo metseng e tshwana Otse, Mokgobane, Kanye le mengwe. Le fa go ntse jalo seemo sa merwalela go bolela se fokotsegile mo mafelong ao. A re utlwe Nkutlile Thamage yo kwa kgaolong ya Otse. Re mo motseng wa Otse mo nakong eno go neng go supega gore pula e neng e ne le ya matlakadibe e dirileng gape le merwalela e ne ya baka tshenyo e seng kana ka sepe mo motseng ono wa Otse, mme tshenyo ya akaretsa go gogola seporo mo go neng ga pateletsa ba Botswana Railways go ka emisa mesepelo yotlhe ya diterena go tswala ko Bokone go tsena ko motseng wa Ramatlabama. Mme jaaka ke bua le wena jaana gone mo motseng wa Otseo ba Botswana Railways ba simolotse thulaganyo ya go ka baakanya seporo gone ga go senyegileng teng, mme gape ke supe gone gore ko motseng wa Mokgobane e na re mo tsatsing la maabane sekolo sa Mojadife se se neng sa pateletsega gore se tswalwe ka lebaka la gone gore metsi a ne a tlola borogo mo molapong wa Molojwe. Molapa wa Molojwe ko e leng gore baithuti ba ba tswang mo motseng wa Mokgobane ba tlola ka one go a gone ko motseng wa Mojadife gone ko e le gore ba tsena sekolo teng. Mme mo nakong ya gompieno ja ke a bua le wena jaana sekolo seo sa Mojadife se kgone go bulwa mosong ono, baithuti ba setse ba tsile sekolong ka gore metsi a kgonne go heta ka bokete, mme ebile yaanong go kgona gore go ka tsamaega. Se sengwe gape ke gone gore ko motseng wa Ramotswa le gone e na re mo tsatsing la maabane mapodisi ba patelesega ba na le ofisi ya ga molaodi go ka tswala tsela e ha Taung. Tsela e ha Taung ke yone e golaganya motse wa Ramotswa le motse wa Taung, mme tsela e bosigo ne e sa kgone go ka tsamaega, mme e na re bosigo ka nako ya 10 tsela e hala e kgonne gore e ka bulwa go letlelela gone gore dikolo ile batho ba ka simola go tlola mo go yone. Mme na re mosong ono gape ka buisana le molaodi wa Ramotswa Rembanga yo ne a tlhalosa gone gore mo tsatsi la maabane ba re ba ntse setlhopha sa badiri la puso go ka sekaseka tshenyo mo metseng yone ya Mokgobane, Ramotswa le one motse one wa Otse, mme a supa gone gore mo nakong ya gompieno ga ba ise ba nne mo seemong sa go ka ntsha pego e supa gore ke malapa a le kae a neng a amegile, mme le gone dithuso tse e leng gore ba ka di fa bona malapa ao di tsantse di ntse di sekasekiwa. O ka itse gone gore mangwe a malapa ao a ne e le gore a ne a tseletswe ke dipula, metsi a na tsene mo go one, mme mo nakong eno ka gore metsi a kgonne go fokotsega go raya gore ba ofisi ga molaodi sentse ba bereka mo goreng ba bona gore ba ba amegileng ba ka thusiwa ka tsela e ntseng jang. Mogolwane wa ofisi ya Local Enterprise Authority le a kwa Molepole a re ba ikaeletse go thusa baikopedi ba lenaneo la tšhema-tšhema mo nakong ya diura di le 24. Re Joseph Lenwe o buile se jaaka maswitshwiti a baikopedi a na a tshologetse kwa diofising tsa go ikwadisetsa lenaneo la tšhema-tšhema le le ribolotsweng la botlhano wa beke fetileng ke mothusa tautona Reslam Batsogwane. Lizzy Class o tshwere pego ka botlalo. Letsatsi le ya boelele banni ba Molepole le ba saleng ba le emetse la go simolola tsamaiso ya go tsenya ikopelo ya dithuso tsa madi a go thama le go godisa dikgwebo tse dipotlana. Mogolwane a lekalana la le ya mo Molepole le a re go simolodisiwa ga lenaneo la tšhema-tšhema go tla thusa Batswana ka bontsi ka jaana dikgwebo di tla thamea mme tse dingwe di tsosolosiwe. Motswana o na le business o nngwe le ya semauso kana e direla mo mokgwatheng ke tsone di-business tse e leng gore re itebagantse le tsone tse e leng gore mananeo a mongwe a puso a ntse a le teng gongwe a ntse gongwe a sa ba akaretse. This is why gompieko gape le ba e leng gore ba bereka mme le bone re ba tsentse mo teng re be ba bereka mme ba amogela 4,000 go ko tlase akere
then bo go nna le ba dikomponi ba e leng gore ba se ba register le ba formalize di-business tseo mme bone tsa bone e be le gore di dira 200,000 go a ko tlase so ke tsone tse e le gore re tlabe re itebagantse le bone lenaneo le le itebagantse le gone gore be le thusa bone bao ba e leng gore ke ba di-business tsa mofuta go na le thulaganyo go ikwadisa mo maranyaneng go ya mamosuke o tshwanang ong ka se sebaka ke ka re ka gore go siamele rona ke tsatsi la ntlha go santse go tsamaela ka bonya le rona mme setse anong gore a re nna malalala ga ba itse maranyane ba ka tsena mo link ya rona re ba e neetse le bone gale ba se ba dilega ba ile ko di-internet cafeng ba ile go ira ko di-computereng tsa bone ko maga bone ba i-registera baikopedi ba ba tla atlegang ba tla tsengwa dithuto tsa kgwebo tsa malatsi a mararo go ithuta go tsamaisa kgwebo sentle ba sena go amogelwa koko ke ba SEDA before ba ka neelwa madi ba rutwe tsamaiso ya kgwebo e tle re madi a yanong ga ba tshotse be ba itse gore yanong ba go a dirisa ya mo kgwebong ya bone gore ba se ka ba timela ditoro tsa bontsi jo bo tshologileng fa go ikwadisetsa tšhamatšhama ga di kana ka sepe ga ke na setoko ga ke rekise motlakase ga ke rekise airtime mo gorang gore ga e le gore nka kgona go bona madi ao gore a re ka ga tlosa semausu sa me ebe ke rekisa ditšhelete tse dingwe le mole ya gompieno ke tlo go registerela lenaneo la tšhamatšhama e le gore le nna ke batla go simolola business e le gore le nna ka moso ke be ke kgona go dira banana ya ka nna ba ba sa berekeng re tshwanetse mokgosi ga mokgosi moditsi wa ga rotse re tile ya ga go tla go itseela ka tsebe le go ituela le go batla go diragatsa dingwe tsa disetsana tse e leng gore gautona wa di rotloetsa jaaka le re bona re tsile ga mo lenaneong la tšhema ga ke katle ga ka thusega ke kgone gore ke tswelele ke kgone gore ke kgwebo ya mme kgone gore e gole tla re morago ga diore di le 20 le bone ke gone ikwadiso e tla rurifadiwa mme morago ga mo ke gone ikopelwa madi e tla hitisetswang kwa SEDA Lizzy Class BTV News Molepolole moemedi wa lefatshe la Botswana kwa China Dr. Komasarema a re maitlamo a mogama wa thuo ya dihutshane ke go netefatsa gore thekiso ya nama ya tsone e nna le dipoelo tse di kwa godimo o boletse fa seo se ka fitlhelelwa ka go tokafatsa boleng jwa leruo le go godisa dipalo tsa lone Dr. Sarema na bua se jaaka baemedi ba lefatshe la Botswana kwa ntle bana ba etetse polasi ya puso ya Lobu a re utlwe ke o lebogile ra dipotsane baemedi ba lefatshe la Botswana bana ba lengwe le tong go lekola polasi ya Lobu le go tshwara dipuisano le babereki ba polasi eo ka maikaelelo a go bata ditsela tse ba ka thusang polasi go ithelela maitamo a yone a go thusa lefatshe leno go godisa leruo le le nang le boleng Dr. Sarema re lephata la mahatshe a sele le itabile go nna le seabe mo go godiseng mogama wa thuo ya dihutshane ka go isa babereki ba polasi ya Lobu dithutong tse ka tsone ba ka thusang go thabolola polasi e go ka go sa maduo a sologetsweng an important aspect that is of interest. Jaaka baemedi ba lefatshe leno re tshwanetse go netefatsa gore nama ya Botswana ya itsege kwa ntle ka go ipapatsa le go itsise mahatshe ao ga batho ba magae ba na le seabe mo kgodisong ya dihutshane. Involvement of local communities in the production. We have 2,506 sheep in the farm, of which 1,688 are stud. And then we have 1,284 goats, of which 386 are stud. Re na le dinku di le 2,500 le dipudi di le 1,284 mme mo go tsone go na le tsa boleng jo bo go godimo jo bo rurugeditsweng ke mokgato wa kgodiso ya leruo. That represents the best genetics as described for that particular breed. Baemedi ba lefatshe leno kwa ntle ba boletse ga ba itama go bata mebaraka ya nama ya dihutshane kwa mahatseng a ba leng kwa go one. The market is there, my sister. If you look at the area where I come from, the Gulf region, in the Middle East. E leng teng go jewa nama ya pudi le nku bobe. Pork, sheep, goats, because that is what they eat more than beef actually. I serve in Switzerland. It's a huge farming country, and it would be important for me and others who are based in other states. Tšhaba sa Switzerland go ke teng ba itsege ka ditemothuo ka mo re tla buisana le bone ka theko ya nama ya Botswana. I know is passionate about the sector for having brought us here. That's why go na le auction gore barui ba tla go reka dipo dinku diphelego le tse di namaga ditota
gore be go tlhabola leruo la bone. Barui ba ba rekang ka palo-balo mo Lubu ba tshwanetse go rekisetsa barui ba bangwe gore le bone ba godise leruo le le nang le boleng. Motho o tla ba rekisetsa Batswana ba bangwe. Dr. Serema re puso itemile go etola kgaolo ya kgalagadi go nna boremelelo jwa thuo le kgodiso ya dihutshwane ka kago ya mathabelo a tsa bong a gaugi le go bulwa boletse ga mathabelo ao a ta thabolola itsholelo ya kgaolo ya kgalagadi le matshelo a barui ba lehatshe leno. Ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, Lubu. Dipatlisiso di supa fa kutlobotlhoko e tseneletseng mo baneng e le nngwe ya dilo tse di bakang gore bontsi bo nne le malwetse a tlhaloganyo. Se se buile ke moitseanape wa tsa malwetse a tlhaloganyo Re Kingdom ke Baitsi. Go tlhalositse gape gore banyalani ke bone ba ba kokonelwang ke kutlobotlhoko eo mme a re ba tsweletse ka go nna le palo tse dintsi tsa banyalani ba tlang ko tshidilong ya maikutlo. Go rata Moranyane ka dintlha. Re ke Baitsi a re kutlobotlhoko e tseneletseng ka nako ya bongwana e na le seabe se segolo mo botsogong jwa tlhaloganyo fa motho a setse a godile. Ke ka jalo go le botlhokwa go itebaganya le go sedila batho maikutlo tebang le seo. Bokopano jo jaanong ya boele sone sebaka sa go amogana dikitso ka malwetse a tlhaloganyo go itebagantswe le dikgang di tshwana le go tlhobaela mo go feteletseng le go tshwenyega mo maikutlong. A lot of issues that are connected to childhood traumas. You know, generally, people, they go through stuff when they're young. And we've seen that in relationships and marriages, relationships at work, relationships in the home, these childhood traumas are playing themselves out between people. They don't know what they're fighting. As people, it looks like we're fighting each other. But what is really playing out between us is traumas that are playing themselves out. A seminare ma e inspire ke gone gore ra le mo ga gone gore Batswana ba imetswe ya ka re tere bui ba imetswe ke dikgang tse di ama maikutlo a bone tse di ama ditlhaloganyo tsa bone because of dio tse di iragalang ha re tswa mo holiday re tswa mo gone re bone kotsi e gapile matshelo a batho a le bantsi batho bao ke batsadi ba mongwe ke bokgaitsadi ya mongwe dio tse re na le go di tlhokomolosa mme di ama maikutlo ana re ipolela gore time will heal mme ana o itlhalela gore nako ga e go di sesepe until re tsa tshwetso ya gone gore we want to embark into the journey of healing and transformation. Ke gone mo bona re ile sengwe sa go tshwana le go thusa Batswana mongwe le mongwe. It's open to everyone. Tlo re buile ka dealing with trauma gore di go ntho tse di tserena le tsone mo maikutlong ka lebaka la dio tse di iragetseng ka tswa le go latlhegela ke motsadi divorce e ka tswa e le bolwetsi kana go faila ko sekolong re buile gape ka stress and anxiety ke dikgang tse ile gore le tsone re tsaya le tsatsi re na re bitsa re stressela mme re sa itse senta gore to the core stress king anxiety king re buile re tlo bua gape ka pain dealing with pain because there's so many things that causes us pain and re tswala re tlhokomologa re kharameletsa ka tlase ga bolao after 10 years ke tsone dio tse di re sa faceang e be le gore nna e ka re go baditswe ke go mone go iragala nako mme re sa re go madiwa ke go mo go iragatseng 20 years ago go atolosa ditirelo tsa botsogo jwa tlhaloganyo gore setšhaba se tlhaloganye botoka go ka thusa thata go fedisa kgethololo e amangwang le botsogo jwa tlhaloganyo. I decided gore ke te kutor what the seminar holds. Well, from what I heard, it's actually good. It's actually interesting, and I found some key items that I needed to use myself. Some of the things that I deal with personally. Re ke Baitsi a re nako e gorogile ya gore botsogo jwa tlhaloganyo bo tsewe fela jaaka dikgang tsotlhe tsa botsogo ka jaana kgethololo e leng teng e itsa batho go kopa dithuso ka phuthologo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Fa re tswelela mhama wa baruki o kailwe fa o le botlhokwa mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe leno. Tona wa lephata la Perekwa le Selagae mme Ana Mokgethi wa kgotsa baruki ba mono kwa ditshupong tsa kapari tse ne di tshwerwe mo Gaborone a re utlwa re filwe Motube. Tona Mokgethi a re go botlhokwa go ema nokeng dikgwebo tsa monogae jaaka Kapari Flavor ka jaana di thusa ka go tlhama ditiro ga mmogo le go neela Batswana sebaka sa go bona kgolo mo godimo ga mo. Tona a re mohama wa madirelo o na le seabe se segolo go tlhotlheletsa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Self-reliance is a cornerstone
go ikemela ka nosi go supa fa le yone konokono ya tlhabologo ya matshelo a rona ka jana bogobe bo ka thusa go godisa setšhaba sa rona ke ka mo dikgwebo di tshwana le Kapari Flavour di na le bokgoni jwa go godisa itsholelo but also contribute to the growth and prosperity of our nation. It is through initiatives such as Kapari Flavours that we can build a more resilient economy. Letsatsi le ne le akaretsa tshupo ya Kapari ka go farologana bogolo jang Kapari ya bomme ba ba golwane ka mmele moeteledipele wa Kapari Flavour mme Abidjan a supa boitumelo ka kemonokeng e a ifilweng. Kapari Flavour is my brand. And I'm introducing the Kapari Flavour ke kgwebo ya me letsatsi la gompieno ke supa tiro ya diatla tsa me ke ka mo ke le motlotlo fela thata especially at 40. Thank you very much. So it's a dream driven by passion and Mudimuko Aroserohatse, and we hope we will be able to work with you. And as Meshia has said, you are supporting Kapari. Se ke toro e teletse pele ke lerato re solofetsa go go emanokeng ka jana kgwebo ya gago ena le bokgoni jwa go godisa itsholelo ya lefatshe leno. We are very proud and honored to be part of this. Dikgwebo di tshwana le tse go solofetse fa di tla etletsa kgolo gore lefatshe leno le fitlhela maitlamo a lone a go nna tšhaba e eteletseng pele ke itsholelo e ikemetseng ka nosi ga mmogo le go rotloetsa bokgeleke gareng ga baruki. Re ifile Motube, Botswana Television, Gaborone. Go kaiwa fa banana ba ka ithuta go le gontse go emelelana di lekgwetlho jaaka sekgantshwane sa mabontle wa Afrika wa lefatshe le Lesego Chombo a supile mo leetong la gagwe la go lwela korone ya mabontle wa lefatshe se se kailwe ke dibui kwa mo letlong wa go mo amogela kwa Maung kwa tlholegang teng. Maranyane sa Makata ka dintlha. Banni ba Maung le metse mabapi ba ne ba tletse ka boitumelo ba tlile go amogela ngwana wa bone jaaka na goroga e le la ntlha mogabo morago go dira bontle go dikgaisanong tsa Miss World. Mme Chombo o tshotswe a ba golela mo kgaolong e kwa motseng wa Shorobe dikilometara di ka nna 30 kwa bokone bophirima jwa motse wa Maung mme a tlatloga go nnaneletsana e a leng yone gompieno mme se be le sekao sa gore go golela kwa metseng e le jwang e le kgakala le ditlamelo ga go a tshwanela go ema pele ditiro tsa ga ope. We saw that determination, we saw that commitment mo ile gore re le bantsi re tshwanna ke go ithuta mo go gone re le bantsi re na le go simolola go bata go dira mme ga kgwethonyana e le nngwe hela e go sikinya ga bo o togela go sa kgathalesege gore a ke kgwebo a ke tiro a ke motshameko a ke pina kana ke eng. Ngwana ka o tshwere gotlhe botlhale kitso botswapelo botho seriti bonte mo go tsone tsotlhe o bo o ikaega ka Morena Modimo. Banni ba galeleditse Mme Chombo ka tiro entle ya e dirileng ba kaya fa tshwanetswe ke go rotloediwa. Ke na le tsana ya rona ya masa ha re tsamaya lesego ga re bua lesego ga re opela lesego ga re gata lesego re leboga thata bontenyane jo a tswang gore bo itirela o kgakala kwa fela ha se la India. Made Botswana proud, she has made the continent proud, she has made even those Baba outside Africa proud. So o tlhoka gore re mo emeng nokeng re mo supporteng. Ke na le rata le dintsi mme ke dumela gore batho ba bangwe ba na le gaisang ke ete ke ithekere ke a le rata mme hela le na le mpontsha gore le nthapa le go heta ke bue ke na ke re ke a le rata the yaanong ke re ke le leboge gore le ntsamaetse. Go kaiwa fa katlego ya ga Mme Chombo e ikagile thata ka kgodiso le thutuetso ya ifilweng ke batsadi ba gagwe mme go solofela fa se e tla nna sekao mo batsading ba bangwe gore kgodiso ya ngwana e nitameng e ka aga bokamoso jwa gagwe. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung.
tla ke di back hutlo gone fa ke stele Edwin Mashakgomo mogaka wa tsa metshameko go bega. tla tse go lebogetswe e mothetso madume dumela tse tla tshiphutholo tse diphuka letse tse phailela madume go lona ka lerato tse re a dilume serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re boitshwarelo Bizo Butale o phuphuthile legetla setlhopha sa gagwe sa table tennis sa Smashmanics go mo tlotlomatsa ka kgaisano ya Clash of Titans ya monongwaga e neng e direla dingwaga di le 4 e ntse e le teng motshameki yo gape e le mokatisi yo nnileng mo mererong ya motshameko wa table tennis dingwaga di le 27 a rutwe Ryan Khangonyane. Butale o golagane le setlhopha seo sa Smashmanics ka ngwaga wa 2011 mme sena sa bona go le maleba go mo lebogela boinelo le lerato leo jaaka na wetsa dingwaga di le 13 a golagane le sone. I'm very excited for ebe batho ba bone go tshwanela to appreciate my 27 years of playing table tennis. It's a big day indeed. We normally appreciate people when they have passed on. And I'm lucky, I'm one of the luckiest players to be appreciated. But I'm grateful to be a member of Smashmanics Table Tennis Club. They've shown me love since 2011 when I joined the club, BDF. Since then, they are like family to me. So today it's all about Bizo Butale. O tsweletse a re le ntswafana a fudugela ko motseng wa Mabela Pudi seo se ne sa seka sa mo aroganya le setlhopha sa gagwe ke ka moo ba neng ba mo thusa jaaka a tsweletse ka go katisa batshameki go tswa ko moding mo motseng o. Ke rana da re ba bona ha development program ko Mabela Pudi so ebe ke bona gore it's now time to give back to the young ones ebe ke tsena into development so that's how it keeps me busy gore ke khone go nna ke ntse ke kopana le bone ke kopana le bone ga ke tile di weekending yana ke tisitse bana that times le bone ba khona go nketela ko centereng ya rona ba tlo go nthusa. Bizo jaaka tumile mo mererong ya table tennis o rotloeditse batshameki ba ba tswang kwa morago go sa kgobege marapo mo metshamekong ka ka ba thusa mo botshelong. About the table tennis, it will take them places. We are lucky these days, further studies in India, they have so many opportunities. So those opportunities so that they go represent Lahatse on their studies and as well as playing table tennis. Bizo o tlhalose fa motshameko wa table tennis o mo tlodise melatswana ebile o mo thusitse go phadisanya go dikgaisanyong tse dikgolo di tshwana tsa OSC Region 5 All Africa Games ko Maputo Mozambique ka ngwaga 2006 tsa Congo Brazzaville ka 2015 le tsa selekane ko Glasgow Scotland ka 2014 ga mmogo le di World Table Tennis Team Championships tse di neng di le kwa Tokyo Japan gareng ga tse dingwe. Ryan Khangonyane BTV Sport Gaborone. Politics ke bone bo mampudi ba UB Open Volleyball Tournament mo letlhakoreng la bomme le borre. Bomme ba police ba fetogile bo mampudi morago ga go fenya ba tshegetsa kgaisano UB ka disete tse 3 go lefela fa borre bone ba padimotse kutlwano ka disete tse 3 go lefela kwa makgaola kganyeng. Metshameko eo e ne e tshamekelwa kwa University of Botswana Indoor Sports Arena ka mafelo a beke a rutlwe Katlego Kgakole. Bomme ba mapodisi ba sale ba tsa taolo ya motshameko o mo seteng ya ntlha jaaka ba ne ba fenya motlhofo ka 25-12. Bomme ba kwa SSG Camp ba ne ba tswelela ba ruta UB Ladies magokonyana volleyball jaaka ba ne ba fenya sateo ya bobedi ka 25-15. Mo seteng ya boraro UB Ladies ba ne ba leka go boela mo motshamekong fela police ya bo ikitlane sentle ba lwa ka gotlhe go netefatsa fa ba fenya sete eo ka 25-14. Re tshameka go supala gore re tshameka re trainer le mmogo mme bontsi wa sebaka ga eso re trainer le mmogo re na le dikgwetlo se leng gore re na le bana ba sekolo mo teng ba bangwe ga ba kgone go traina mo le team ba bangwe jaaka ke bua yana they just came on Friday. Le ka go aga team re ka gore re kopanye experience nyana le ba bantšha ba ba leng teng slowly but surely re taya ko tshamekile le police 3-0 but the girls showed
a good fight go a ka nna ebile le ba ba le bang ko nte ba kgona go bona hela gore no kgolo e teng ko Madikolo. Mo motshamekong o nengwe le mašetlo a makgaolakgang a borre, Police 6 e ne a kgona go gapa sete ya ntlha kgatlhanong le kutlwano ka 25-21. Mo seteng ya bobedi, kutlwano ba tsaya ketapele ya dintlha di le 15 fela Police ba supa maitemogelo a kwa godimo a motshameko o ba boa ko morago go fenya sete eo ka 25-22. Ga nna fela jalo le mo seteng ya boraro e simolola go lebega o ka re kutlwano ba batla go boela mo motshamekong fela Police ba berekela mo diphosong tsa kutlwano ba fenya sete eo ya boraro ka 25-23 ebile ba fetoga bo mampodi ba borre ka phenyo gotlhe ya sete tse 3 go lefela. We played well. We prepared well. Normally volleyball on normal basis teaming will only 14 plus. We have so many injuries. That's why one are like related. The other one is away on what for you to gauge your players is through some form of competition, through maybe playing these friendly games, through tournaments. So it's a plus to us. Because it's a team that we are preparing for Zone 6. Isano eo ya UB Open Volleyball Tournament e neng e rulagantswe ke setlhopha sa UB Volleyball Club e ne e tsenwe ke ditlhopha tsa volleyball di fera bobedi tsa UB Volleyball Club, Blockbusters, Gaborone IHS, Kutlwano, Police 6, Mochudi Legends, Kalavango le Prison 6 kwa go borre. Tsa bomme di ne di akaretsa UB Volleyball Club, Spiking Stars, Kutlwano le Police 6. Katlago Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Police 5 sa bomme se fentse sa Elite Academy Ladies ka dintlha di le 17 le bongwe go tse 30 ke gore 71-30 mo motshamekong wa ligi ya Botswana Basketball Association o neng o tshamekelwa kwa Baisago University. Ryan Kgengwanyane o ipueletsa Seboabwane. Bomme ba Elite Academy e nne bone ba ntla go kwadisa dintlha mme ba seka ba le ba ko morago ba fetsa kotara ya ntla ba eteletse pele ka 10-8. Mo kotareng ya bobedi Elite Academy ba simolola go fokotsega maatla ba kwadisa dintlha di le 12 fa Police yone e kwadisitse di le 14 go ka fetsa kotara dingangane ka dintlha di le 22 setlhopha. Maitemogelo wa Police a na itshupa fa ba tsaya ketapele ya motshameko ba kwadisa dintlha di le 22 fa Elite bone ba kwadisa di le 3 go ka dira jalo 44-28. Mogwangone wa ya borwa mo kotareng ya bone ebile e le bofelo Police ba fetsa motshameko o ka phenyo ya 70-31. We had quite an intense game. Super proud of the ladies. Even though we lost, they played our heart out. So that's one thing I can pick up. And we always strive to give our ladies an opportunity to play against an experienced team, to play against a much more experienced team like Police, which has older ladies, which gives our young ladies exposure. I think we started a little bit slowly. The ladies just had to get the rhythm, but we increased the intensity and showed our experience as the game went on. Elite team came with a lot of energy. We had to slow the game a bit down and show a bit of experience and know-how, and we ended up pressing at the end there, which changed the margin. Mo maduong a mangwe a mafelo a bigi eno e ntse le ka fa go bomme. Dolphins e fentse BDF ka 48-36. Ka fa letlakore la borre gone Police e fentse Troopers 78-40 fa UB Relics e tswabeditse Platinum Warriors 88-60. Ryan Kgengwanyane, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme The Mess se thulana le sa bomme sa Namibia tshokologong eno mo motshamekong wa botsalano go lebaleng la Royal Area ko Tlokweng. Motshameko o ke wa bobedi wa The Mess go latela wa matlhatso kwa baneng ba thulane le setlhopha sa Lesotho mme ba se fenya ka dinno tse pedi go elengwe. The Mess e dirisa metshameko e go itlhokoletsa kgaisano ya sejana sa Afrika sa bomme se se tla tshwarelwang ko Morocco. The preparations have gone well since we reported to camp on the 30th of March.
Everyone is available for selection in our last game. We played our first game against Lesotho and we felt there were areas that we need to improve on, and we tried to address them in between the days prior to our match today against Namibia. And we are playing a completely different opponent with a complete player profiles from that of Lesotho. Their strengths and weaknesses are different from that of Lesotho, and we'll also have to adjust in terms of how we want to play accordingly. We have to be very specific in terms of our approach in the match, in terms of how we want to apply ourselves, how we want to attack, how we want to defend, and we're looking forward to the game. motshameko o ka nako ya bonwe mme go tsenwa mahala-hala mothetso kgomo ya mafisa o gama o ntse o lebile tsela a re sa go letlo le maruo ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re di bekhutlo gone fa tla ke lebogela jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ya diatla tse masha kgomo tsetswa thobeng tse le phepha jo imothibi o tlabe a bua go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connects matlhoma bonana ga se matlhokana re bona gape mo go la ka moso modimotšo malwetse wa ha tšhalwane jwa ka bolwetse jwa maru a makiona bolwetse jwa sukiri malwetse a pelo le mahatha kankere le wa mangwe a re goga pele ka go baka ritšhong Botswana o ka hema ka go rehabilize bilakelago go itšhirilang pele go lesha go goga motsoko go hokola bino le go go ikekanego tlhokomela bosogo jwago molaetsa o nerelo ke banapa. Africa is calling, and Botswana is ready.